much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is 𝑩urn. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For me, my obibia akwaba stronko e de batuma JH elede so e munya ba mo son for mercy count na me de ensemo a circulate wo man mu ba be sum na Ghana for se si idea na ekoso wo ye man mu edifo won semsem betodwa ana kire se Ghana ha ehu beji he wo mreku ana expose ekoso na nu echi no etu ebetwaye ani ni nemu no eye election mre mu chese prophecies akese na enu ena ama sesi aye allege se eye edifo dudu na awom wo oman mu no omo ye atrofo na etiefo nsem ye betodwa na edin a chese eye edifo din bi betodwa na edin e kan eye Reverend Owusu Bempa ye nenim se election no ginemu pa prophecy ono efri ni nchen etodwa na ekoma eye MPP amanyoko na edin ebetodwa ensusu biem eye Prophet Nigel Gezi se wono so wo ye fake na ni nemu so enye sa eye edifo yinkwa eye Prophet amwakotale funsu womu ni din betodwa eka ho any prophet ba kwa oka ho any prophet beduko binsu eno so ye allege na etiefo enam ensem we ya aba betodwa no amadodo na kire wo madwen de fa ho na eye nia eka eye allege ho so mo ye fake kra ne se ye si eye edifo we ni na wo mo ye fon wo mo din fema wo mo pe na nyame na asomo mo kwan bia so na nsemu yi nkyeremu eka ho nti amama to mensa afen aye papa Apostle Ajiman Prempe awada asafo the Bible Church of God 7 days say won be ka me ho na ni nsem ye fe mu nkyeremu embe so mo etiefo mo fa mo ni NDC sa don hwi mu Apostle akwaba shronkonko a ya ba na Apostle o share ayesisia the way ensem yi ko aye allege say eye difo dodo na aye fake asa eye ensem ye betodwa na efiri eye kwaku bonsam yin so ye ritualist wonu de obi a wagi ne watum so ye kwaku bonsam de oni nyame ni twaka oni ehan ni twaka bia na wonu ade eye edifo din abetodwa say edifo we eye wo mo ne ye ne wo prophecies ne wo dwumedi wo din nyina kire say womu free nyame womu ye fake wadwen kire won ho ne sen merci edika no me da wase nyame nhyira pa amen na ho ye de nyame adom bibia ye fine na pastel de urade ase nyame nhyira bebre no nhyira cameraman engineer asante ne kojo adwumayefo nyina Too Much GH company nyame emo baso wo Yesu di mu director nso nyame hia no papa asemo obusa me no kwaku bonsam na okeka sansam no won ye wo declare no se oye bonsam etu odi bonsam din na ato no so azumi ka se bia ne maame ne papa ewo no ye wo ni din pa ho ena madwuma wo ye nti no ena akofa kwaku bonsam ya to no ho edi ato no so mo so ena onu mum eka asofo asem Messi se bia wo hei o man ho kwan a ewo ye den edorim ena osono so hwe ase ya obi a ye den eburu no bi no kre don't you see mi video mi tie bi mi hwe mi tie nso my di na mi tie no se kwaku bonsam ni po ana o kan so fo ho nsam wo de o mo ye no enti no o kan no kre kan mebere su no odi kan trese se yango bo so ma obi so on go hye nkomo a
ebem pepepe nyankopon na no yɛ mienu na no yɛ baako pe no correct ɛna sɛ nyankopon soma ne di bo so ngo ka asɛm bia asɛm no sɛ no de soma na nipa no saa pepe na ɛrɛ ebem adobro mbo mu di nyina obi se America de ache wo se o se nkom so obawi ni Trump awi ni no wo se enye saa no kan o sa da na no ndi ko ko nsam to na so kan odi kan wo se NDC bawi ni wo se NPP bawi ni wo mu nyina so kelemi se Yankopon na asoma mu ya me na yi kire me o Yankopon se thou say the Lord. Thou shalt say the Lord. That says the Lord. I would rather say. Apostle. I don't say I didn't count. Listen, I know you, man. Oh, Emma, who can say, Yamino, Kona, no man. Naje Gezi, Eshem comes NDC baby. And then Yami Kona, no Sansoma, Prophet Ousu. Benpanso ehye nkom se NPP ebewie ni enyeza Yankopon kro no so sa Yankopon kro no so na badu kobi o ka kire so maka kire Ghana for se NDC bewie ni Mahama be president obewie ni by 52.3 or 2% going eno bewie ni nyami eno o ka sei o ka we no aka we no aka we no aka we o nyami wa he Mercy, what would you only make us say? And you are young for us, I know he can answer. What he has a word, or then a tear, you know, me no. Oh, yeah, mamma, we are from the battle. Some of the reason. Apart from me, the minimum was our question. And didn't say, Kokumo Samuno, why a deal follow any of some one being the brave, any or Ghana, and didn't want no opportunity. I was generous. I know they can't in 79, they don't come in as you are correct. Even though no. Where convoy because you say a convoy be o Ghana how we better say the phone be apostle say me na o kan say me be cheap so we dey tio o convoy no convoy o ya bosom no correct nyago mo say abosom so me yankwase asem no correct enti obi osom bosom bia no for the first place no Yankopon enemy ni kaka so dia se enye se obosom bosom ana orun so osum no osum no wa hwehunu se enkrofo e de omu ye de enye Yankopon ti asefo na soma wo no mu ye fake omu ya atorofo so eni se o kike bibi sa no a adifo no eni atofo no bi ena ama kwan ama wotumenye bibi kan de won kan so ewom so endi usu ye nyame nipa ukuta bible wono o ebo nsam nipa okuta bible so na sangofo mi enu obi a oye kronfo tio obi a oye kronfo na wanyi na nim se we de oye amu oba so se me ye kronfo be set example bi a chewo me ye fato no se me ye kronfo ena me dia me kronfo obi a ni mo abeka se obi a ni mo Ghana se me ye kronfo ma gimi din ena me wi ade ena cameraman kojo nso on ye the same kronfo no bi dem ono obi wu no wo hyetumu ante se ono de oye kura no esen de me amani mani se me ye kronfo no me ye ena cameraman no wo hyetumu kojo eno bongo popo eno ku nipa eno se yade eno diska onu a yahuru na wo di ewu eni mi aye humia mi di ewu sanwo bo mi ho pa na no hu me ni ko jo ho na no so de be che wontem wonu jo huru no wa che no no correct wonu no ni na be di babura kata yani eno mu plepre nipa Apostle say me tie won say ma na cha say wo fu a ye kwaku bonsam so say wo condemn e ya asofo ya na edifo yo and no condemnation and no cry work
we confusion so o kan o asemo o kan de eye no kore so dia say eye be support no nipa bia o kan se maye no kra no obi kan se de o kan eno hanu no a eye support na support no lemo eno kra na o kan nti na apostle my nhwe ni say bia wakoye konfo nti indirectly advert na waye or condemn edifu yi ni ana asofo yi se na ebe ya dodo na be dani omani a kire akonfo na enye san na unhwa ne san so say no kre na woka no obi obe support konfo ana so be di obosum bi achi no no mo angasa na ni na brade okupeska adifuru pe so ya kristo ni bia ni se abosumsum de eye nkwase asem onyankopon se ye twonkonkon na ere esie no so hu me nkase na bosum na wosum no eye temi nsam na ubisam ya me che omuni ye me nkase gwakubu nsam de wo ye no eye ntini pa nso poto no eni nachi enkosum na bosum di so dia se aha na mmom die atwo ni adivo nibi ekeka ogana ha no awurade anyiwe ya kire me awurade se awurade kan say no mo izina so awurade nkan enya no kore amemu nso so na jeze kogumu nsam de wo kan no ewom so do ya bo nsam nipa na so otumi aka no ko be hu ye nkofo no ye dey enu nche na boso so no eye onyankopon anim mi ja se no me kan so ta se enti ono no enya dia se nipa di na chi so ba de ekoso wo man mu no de di ko ni ke kan na ta de ntokwa ne o hawo ni trouble so ba o man mu wakra na me beba no ko bo nsam o kai o si eye eja hyehye a ekoso yi eni basa ye bebrebe ni nyina problem ni esua garden ni na de yi nyina ya asofo na wo susu sa asofo no wo mu yefu eni edin o mu painti eno mo de keka ye dudu na atibom na ogira so akakra ne se eye parliament speaker of parliament ye sa asofo yi so mu ye difu ampa adenti no mentumi ehu se speaker of parliament ebe free eye NDC amanyoko mu na aba na enukra na ama akire se ye yi omoto ankasa na odi apostle merci awu hu kwan so timi ka sansem we nyina eni hu kwan sen se ni gaga se bia man hu kwan a ewo do bi na china ni china se asofo no mu se musumu ye difo onyankopon na asoma mu ena mu hu niema awo man mu na mu ka kire nyaza nyaza mo yo mo gan no correct na dey na parliament ho parliament bia Ghana ha ye set constitutional rule since 92 majority nkoa any pan ye de be ye mutu aban no yes speaker of parliament can be ya no wo majority na no correct such I say mba such a say no be see that no correct so member of parliament parliamentarians here mo nsusu no em say MPP no wo majority kakra esre NDC ye be fa le sa na no kakra bi em say o nyina pe it's not confirmed anase bonus ba kwa na mienu bi so ena omakoto ba opposition mom ena enya akonya no no correct enti mu ye nyame asomafo a wo hye nkomo abato ho ne politics ho dia ane na no de mo hu na nka ko mo nja ngoka wabobuo wo mabuo yet me chanta entrance na me hwade me nka se bi nkyerɛw ye wo ha na Ghana ha o mampani da jeje Warris November mu ene oto oyare kakra bi ade antu ye timwawu wo mo hye nkom webewu afiwei asumasi bewu afiwei mre bi kura ontofo ba ko ye fense kura wo hye nkom se chief imam obewu Reverend Owusu Bempa yo Reverend Owusu Bempa wo hye nkom se December 31st 2018 no was in the 2019 na ye komu sa nkemofo pani no obewu 2019 ekwem wangu otewo 2020 zo ayere ekwem wangu otewo
2021 any ashasi papa ya wo edi mi o se san kom no enko mo volu fu wo kom so attack dan mo ko to na ko 20 ada ti na pani bi to na bom awuto so wo go na wuto papa na da so ti we ye no kwafo na so ye profo apostle now camera me question di tu dread mu o question di tu ja no yeah no correct say o see near ogina so ekoku bonsam gina so speaker of parliament any crofo say no I say shift ka camera me say mu me ba ho the same thing e jeje so amuka say jeje wo we say jeje ni pakese o Ghana former president onye ni paketo akra wodi akonwa no sin obi a no correct wo bi bo ba na share Hong Kong obi antuma hye no kon e won kom bo a yo ade ni na no de Nyankopon yi ankyere mo afansu speaker of parliament ade ni Nyankopon yi ankyere mo na ni so mbo yetirim ani akeka de yepe na Ghana fo so yepe yo mo ye ni na o mo so yepe ba mi tell Jeremiah 14:14 Jeremiah chapter 14 verse 14 this one munti asoma urade akato o say na urade ka kire me say atro na edifo no edi hye me di mu nkom me nsoma wo mo na me hye won na me nkasa me nkire won atro anisuade hunu tie ni yo eni nkom hye eni asonhuru eni wo mo akomam ena ada eni o ka kire mo titimire mu na bi ho za jenye na di watu fo beba so eni mo gbe sirim wo se atro anisuade hunu ne nkom hye eni mo ka kire mo o se efiri wo makomam akomam ena ada asem eni mo ka wo mo tenane ne apane because eni ne bi meto si wiase bi meto si Ghana to say nkom ka se yango bo se asumasi bi ebewu ana se bibi se le be se ja be hihie ne ade nyina wo ka kura won ka re bi ma wo se won ka re so ja se ye fame eni sika ahunya de ene dia so ko bebre paano no na wo jira Bible so ebo Kristo di ebo Nyankopon di a wo se Nyankopon nipa no eso no obonsam nipa kemeba Matthew 7 verse 50 no problem I mean can stay urade say muntie adifo wo say ayi mami kan na enye simple ma hallelujah Mr. tie Matthew 7 verse 15 wo say na mo yam hiye adifo atorofo ho na wonam nyanten anwuma mu ba mo nchen na wo mu de wo yam petaku adufuru pefo says our Lord Jesus Christ was a motion hiye warning aheya asemo bi ma me ya man se me kan o se wo ya enkora no wo ya boni bi aso divi na wo ya no o pawa chunu o yan o nso mu o de kofi hey yo o ma wo ne pa eni bi na Yesu kan no se yan hwe huye adifo atrofo ho o mu nam nyanten anwoma mu ba ye nchen na wo mu de o mu yan pataku agufu pefo but obi ni mu akomam Debbie obi ni mu adwenim obi ni mu tirim Debbie me wi ni tirim Debbie wi ni makomam oni ba be ni yan gbo ji ni yan gbo ponko a so wo se de o mu ye ni se mo fo udwan adi asha ayatane udwan represent Christ say o mu di Yesu Kristo din ena ya sorry ena hye nkom na so mu die patakuru je homa bonsam akomani mu yetu aize sabe kutelebuni apostle mami bremo na unhu se kwaku bonsam enye nokure wenye nokura sem kura sanse wuntumi ngina eye faako enka se eye difuo we mu o manfa eye member of parliament speaker of parliament dian betudwa na o mo ehun se ebia parliament sakasaka ye besi wo
afi nso nkrofo to be betray members of parliament one month to aba the way ya so mutu enu nti no wo gina so aka se edifo we nyina fake keke o gina apostle unti me engina no person nka se wo ye fake sa Jeremiah 23 verse 11 no awurade say asobo nyina nkonkonsafo me fie mpo ne mahunu won bone. This does not mean that the whole nation asobo wo nyina nye. Oh, okay. What you say? Okay. Majority no enye. Eno na say. Some Bible no kan no. O say adiwo nyina asobo nyina ye nkonkonsafo. Me fie kura ne mahunu won bone. So, komu nzam ye woka no won kire se asobo nyina na ye fake. And as a counterfeit, Dabi. Na don't know ya ye numu wo Ghana haro. Bebre nya papa. So, bebre nya papa. E bi enti no mo nya papa. O ma koye bibi akoka bibi. Ama bibi aye bibi. Ani wonya kwa na ogina so no waka. Wo mo so nsem o mo ka ye nyina edi wo manim. Edi wo mo ho danse ye. Ene konfo no so ka biye. So hwa etomre bi ahe bosam wopobi adada nipa na se wo se obi a wota bosam to bi a o kan so bi na ye no kore o me je job time e mo ko dada job wi the first time wo wi ye no wo mi se won tumi no ana se wo mi se wa se no kore wi na job ho no se go 19 yankopani ani yankopani se amano je se untimi makwo no se ai Job chapter 2 verse 4. Odi o ka Bible na bu. Yeni nyina na metima kinkai. E wo Bible Job chapter 2 verse 4. Job ka che Yankopon se. Wo de wedie e pray wedie. De di onipa wo bia no o de mapre ne kra. Asema mo nsam ka nya no kore. Ya de wedie pray wedie se wo ya ne sesi a. Na wo sika dan ma billions of dollars na na se cities. Egu dem na bia cancer. Bia ayi yarboni bi ti say yadia no ko de bia kidney problem. You see another boy friends ekura liver problem e ho no a na say o sika be say $20 billion na say you see say scan betimi ama obura bo na yi a o ba ni scan ma scan mo go fa ya de wedie pere wedie e de oni pape e wo bia no wo de ma pere ne kra so wo de sika no be ba obi tu yare obo kasa o pa hoto so wo zam ne kasa asem no o ba bum enso e no kore enu nkire se o konvu bi kan kora o kan so e no kora enye ni pentie o so tie bi go so wo se ampa so de wo kan o mu o mu so ampa you see e wo mu ampa enu akagu wo enti ya so fo no edi bo no bi mu de ya mieni mu nkure ni entokwa ne basabasa besi wo mamu a edi fo mo eni ya so fo no wo manu bebre edi mu akote no mo ne tama ne basa because ye ndia me keta no on se na je gezi kan se NDC be wini ena usu be mpanso kan se NPP be wini oti we NPP for your prophets and NDC for so our your prophets so who said that NDC enti was you be wini obi aka 52 point something percent abi e ko to abana se wo mo enya because wo dia share party members ni say wo mo be wini by 52 point something percent oh message asem ni yo wo mo dia share o mu sa no e da wo ko mo ni etim it is na mini park say na du ho na say wo mo wini a na je say akoba de say na je say NPP ai dey o mo wiem no correct one day o me get o mo wiem bibisa ba sa anye se kasaka ne basa ne ko e be ba e bi ne ko so na nsen se ne yakopon twedi apon kwa me e na ye yadom e na Kristo for dem pabo e se nyame huye mobo o ba te yesi jato a ye se ties e wa ha ka kwan ye sizi e jada market places e she why e ye sa di fu e ne ko for ba ye na mi tie wa na chese nia eye
kwaku bonsam di betu dwanu na obubo so because ninsem kaye mu no wabubo so fine say eye ja hyehye mente me wase parliament ne yakoso ni na che say Ghana problem so na me di kan see so no ni na afre ya asofo esan say information a che say wo ma release say nyame say we bedi na no ena ma che say ma un say election rani mu krampo no nkwafukuo bi ba out ko kese ye say wona mo be wie mu ni na no che say cases ni nkunti awom na ni na no pa che say Ghana problem say cases you know then yo ni na ya asofo no nti e be ya asofo no free koya 2021 de ni braba nti say wo be hye nkoma embe mu no yen collapse wa story na ne si e be hye ne kra yen hye ne fanka ho na che say bebi a waka akodu ni bresu a waka akodu anu no apostle na owo ho kwan say wotimi ka say Ghana problem hawo Ghana be che say mani huni na ya asofo nti no che say wo ebinom awo a che say obe hye nkoma che say nkoma na mbem na say etimi collapse wa story na say ye hye no Oze asamuna odia ebisame no hwe Matthew chapter 13 24 to 36 o ka ni nyina awurade Yesu o se ohimi kogu abapawo nafu na ade sign no ana otamfu bi su kogu ewira bone ewu ena ewira papa no ewira pa no efifiriye na bone no zo efifiriye ede ne nkoa eko ewira mo ko hu se bia papa no bone bia be fire mo enye to mba fie be ka che master se master yewura enya papa na obi anu ofuo mu ewira bone bia ko firi be no so firi he wohu ana se otamfu bi no yesa ana mo se ne se obi akodua duabone wo mu bia ene yesrew me yengututa me yentutu ewira bone ni firi na abapa no enye firi no ntumi nso no si dabi mo yesa won hia mo tutu bone na no ma mistake mo kotu ayoru abapa no mo tu ye firi eti mo mani mi enu nyina ye dai enyi enkoduru kabere listen aso ye tu kanu yamani mi enu enkoduru kabere ne kabere no na small tafo no bo ade enye no anu wodi ode aguvu akono di jagum no ahye no na abapa no de modi akogu mapata no so edi sese boni papa asoni papa ebiwo papa eni asonfo papa ebeba ebiwo atofo esomonifo ewudifo asonfo mo nyanso ebeba edi obi atina asori a yanso obegu asori we Israel o amegu no correct edi wasini yamani mienu enyini nkodu trabre good and bad esa koso edi nkodu obi asori a eno nya bebrika to obi anya na sori papa nya ne die boni nso nya ne die na temuda no trabre no ene awiase awieye owurade so ono ne obeba na o ma ye boni ni nyina obo mu nyina agugem wa hye na papa fo no odo ma kona hiniem so edi anu de enva onye nusu unjiri wo obi asori wo Ghana ha Yakubu kwa ma kwa sa bo so ye na djuma eno Yakubu so ye na djuma na owurade se de wa so no ye den ontie so wasi Diana ba no Matthew 7 verse 20 no wasi Diana ba no ena di ye di huru bi akro by the fruits shall the tree know abose wokra na meba me sisi aseni akoye yi na ya keka se eya asofo dodo na chese wo hye nkom no wo mu mfiri nyame because utie ye koku bonsama na woka ne se asofo akuku dam ya edi omudin beto odwa enye rebe na wusu bempa Nigel Gazi obubo wo mu nyina edi na prophet Salifu amo akose bi wo kwa ni refi a chese okeka ko eye prophet Bedikobi because o si nipa no eka allege oka
ma NDC say NDC 4 share just ND4 and be fa but that means now we talk kan e call prophet Bedu Kobi na wo share sa Kwaku Bonsam e dis sa enti ye be den sesi ade ye be den ne hu asofo papa asofo anyame edifo anyame afre wo me kwan ben so esan say Ghana for bobo sesi ade ase obi are confused yo me da say ye be call First Timothy chapter 3 verse 1. When you bound to me for our journey in Yansa and Kabi, they mean for my journey in Yansa and Kabi and Kasa. You will never come out. So we say, a bed in your room, I saw for papa and the bonnet. I don't understand. No crash out the two jacks. And the Yamin actually one way and I saw for. It is a quality, you know, said the Yamibaki canoe. Say also will be a kuta and now on them sa kwan so no we fake edit ye First Timothy 3 was it esu efata Kristo for sofo so esu ban what say Yankopon sofo ofani when no question ni so obi pe sofo djuma wa pa djuma pa so that say obi press of Juma or pay Juma papa a Juma ye best the whole world any Yankopon software Juma because software no ye to one ye chere nipa nkwaje ye kwan una chere nipa kwan baba so be call heaven ana hu na mejere no eto wunye nipa kitwa ye software ye kwan ye sene president ye sene ministers ye sene parliamentarians ye sene nipa wunye upa bodigi wo wiase nyina bi software o ye nyame software odi no kore no na only hu ni asem bi no onni money on se suma se ya basabasa no o che sa mpanifuo ni nyina I'm telling you eti no say obi pe so no kwasem ni obi pe shofu juma wa pa juma pa fine. Number 2 and so the esa ohwefo ni say wonya ne ho asem bi nka oyere ba kukunu na ni so da ho na dwuni mutie oye no ho wisi opa ahohoye ohuru nkyerɛkyerɛ onye ensadua onye pupo memo odwo onye tutupe onye sikanibre sansuwe eni Yankopon sofo ese ukura ebi adwuma adi adwuma ye papa ye fuduma na adwuma so edin eye sofuduma because eye sunsu ni adwuma odi ase ebi ese o to ho ni nyema nyina ho sanso mo o so oyire ba akusi ekunu ese ware ba aku ba mo so ware ba aku a utumi nya oba no ni so ko bodwaman asomu mo wudi hwema egu wo so obi aware ba aku ajai waware mienu ajai waware miense ajai obi kura de one wo kura sisi obi kura no toss of 5 ana 3 eni nyina chiro e ma fe ole ga women esa awa so ibu no eni wo sa do so wo so a man of God Yankopon prophet no ebi se Bible no ga so ware ba aku no ye se ya o nse we no nye Yankopon so fo no se so ya divert avenso wo se wonye pupo se on pento kwa ene kwa no mo ku social media ana memwa no cre no die wo ku social media so wo di we atem no so di we atem no se te we ya se ya grano e bibi di beef we ni we wo beef e wa so fontem enya so bo kwantam a e wi asefo ani asore ma no kwantam a se nye ya me se so ye pupo enu achi wo se ese oyo ba kukunu na nusi da ho na dwene mutie oye no ho wese onye nsaduam woni ukọ ho iba bi amutie amu wensa asofo mercy ensa ebinu ehom kai adia san na dinsini osoate ko class bi ne ko hade 12 1 2
Woman and Pram water honey and rinse honey and rima. At the end of the pound or a crown. Man of God. What did they say? Yes, it's me can't say. A young pastor. Yes. So it is all desire. Not some message, and the answer is in the Bible. Question you and one son, oh, when they know who so good says well radio. Let us all your papa. Maybe I'm in house man. It didn't mean because when you're software, oh, we are coupon. Bible there, marking scheme. So I go school like that. Apostle, me patron. So you must marking scheme. Apostle patron. When you're heading marking questions. No correct. It is all answer no. And you're 7 now. Answer is 7 now. Okay, any 8 here. You're marking correct. Wait. No one can wait. Sanity. Now can. Ghana one. TNU. Jeremiah 5:2. Our man can straight. Ora ba mi yes I be ka say me hora me bom tirim ka bibi wo dey tro na ko study Bible no we study Bible don't read Bible is study fa wo be ko Jeremiah 5:31 oh me some dey go now kan we me dey sira pa why but to dey ko so ma no o ma me kwan me ma wo kwan adifo was it adifo e hye nkomtro na so wo nam wora wo man gasa eso na mo ara so o man gasa so edi wo mo kukoso asem na me man so e penisa na we so me nden do mo ye nyina ne chadwo mesi dilachi wo mo pe atoni nyina wo mo nso se nkombre bi amem wo se we amem enyema mo ye wo ni nko asofo ye nko asofo no mo ko eni nipa bi so wo nji e kokon ntokwa wo social media beef ezo asoni ma no ni nipa bi se ye penisa enkom se anya dwumanso ye penisa Bible nso say adiwo no se nkomtro asofo nso na mo nkata so di won kokoso nsem de mo pe no mo ka che nipa eni nipa nso ye penisa ele za me na ekoso ye ze ye pe oh ena ngwade se na ni atomu da nso mo ba ye ne den ho ni nyankopɔ be che nipa nyansa so wa jimi na atwa Apostle Ghana for bi abɛkyerɛ ma adwen sɛ eye kwaku bonsam akwanya wanya nyila abɛka na adwen di asɔfo mfɛw no susu sɛ kwaku bonsam di asɔfo mfɛw because adenti na ye wo konfo a wo dikala ho wutimi di asɔfo si weni so na wo condemn wo mo pa kyɛ sɛ ɔjege wo na ni na ne sɛ wo susu asɔfo na wo mo ankasa no aba no wo mo tietia wo mankasa na enti ayese we pese oka we hye na wonu na oye papa we pese oka we hye na oye papa enti anu na amakoku bonsam so nya bi aka na no so sa na tie yes because osusu say asofo nyina na edifo ne we chese dodo na mo ye pe mo de mo nipa sem Messi me apostle ajima prempa me no wato nsafre mu me no te ha no pe no be se o te asese de kwaku bonsam kan no kore wo mo asofo ho obi a pese wo sele ne yamko obi a pese ni di ekosoro eche obi a so ejo mo pe number 1 faith and the Bible can say Matthew 5:43 papa say wo pe ni panim animu nyam esere yankopon animu nyam omo animu ni animu nyam no wo pe ena omo nya faith no so kese a ni members no na so dem wo be break sika so be dai e be ba mo enti faith sika awunya de enti no mo yesa obi a so se ni yonko sika mu so enti se kwaku bonsam go kan sam wo ya on kan bone yo wono hu no waka emre mi kwa no ka se akonvu asofo bebre e ba no ho bagi eduro ekoya asore kwaku bonsam ka pen abos na se mu ye say de na tu mu ye shepherd edifo ye shepherd a chese ye di ni papudu ahye mo nsa se wo mu lidi na ekoba se ya na ni pasem na mu divert na chese mu tu eye dodo na sintidua onu se mfano onu ore o penifika o penwia se azomo mebre wo mo ngasa business wo mo ye ni ku produma no ye yendi mi ngasa se unu papa yesu kan mo kotu kwa Matthew 7 verse 21 Matthew 7 verse 15
Osamu shom wiye wadi fu atrofo. Wonam nyanten wonam eba mo nche. No makom mu de oyempataku adufu pefo. Eje urade di ka kan asem no to over 2000 years ago. Oh mercy. Wa can't one the rather. And no man ba no fulfill. Apostle. The promises of Almighty God is fulfilling. What can say about business no e kran sem pi apostle where they shifting for kakana saying them prophet Nigel Gaze video bi ana circulate now what the two just say ya asafo no and sorry na ekoso no church as a whole no business no so won sem beto then I was wait so no that means I saw for the business as sorry na business and I saw for the business prophet Nigel Gaze ni awa kanon na wona no kra na mercy me da sepa say business egu ahodo obi get for business what kind business ene nipa no ye o si church ye business church ye business no enyankopon oduma eti emra ene hyehyeye ewo ho okay Acts chapter 6 1 2 3 1 go ina emra mu bia so ni Jerusalem brongo ba ko bi so eti na mpelfo ye Peter mu no ewo Jerusalem ankasa so eti na bi wo Jerusalem kwantinsi wo ba bi eti omu oji tu mu no ena mpelfo ye so mbeko ho eti omu ko aye no mo fi asafo no nipa wo ena omu ye se anuanum maminka wonkyerɛ King James Bible no ha enka ayi me kenka ma hu ni se eye no kre so as chapter 6 ipacho tienie verse 1 and 2 verse 2 no kra na nkrofu kro no nkrofu kro kase di na chi efise na wa hunu senkyere a wo yo no wona wo yade ho na Acts chapter 6 1 and 2 Ebi o ka tell me say yenyan bia join ni e ma me mbubo e no no me research ma na de e wono aba be hyem comment form so ma kire o ma adwen pa ya fa nkita ho aye ekoso wa hai na DKM or Paris or say too much GH go higher. I'm watching live from America or say ono crowd there just ni abroad ni DH pam and at London or say watching live from Chad. Great work too much GH and I Gideon Akwemi or see you are live from London and just say one more share no dodo na enshada ni asa DKM or Parasa baby must see fake pastors around the world. God will punish them one by one. Hey, na omo ke kan sem bi sa na chese asofo nyina ye fake apostle. Most by 90% the whole world enya papa. Nyangubo nkofo na maku ye maku dedem. Uhu omo. I'm telling you the truth. Hey, apostle. Yes. Alexander to say there. Most care. Only me be chewa there. Me no ko Revelation. Revelation chapter 12. And in Revelation chapter 17 and in Revelation chapter 13 Kabo who say yes nipa oti wiase asofo no bi e wudifo sir ha e be criminals asofo no bi who che am robber atari a odamu na o say somebody asofo to omo so yes sir of asofo akuta babura e na ohu na chiri kwan obu wo wiaw ohu na chiri so you didn't say Nyankupo nipa. Onyamesomofo ana meboa. What did he say? Or a prophet of God. The prophet of God kasa. Edi asem na abeka. Woni asem biaka. Aso no obu ti na Yesu say, "Won mu die, wo yam pataku." Edi pataku ni obede no hunu. O so mu, o se nipa mu a obede no hunu. Na mu nyanten Ogaya tad ye ne shane dia when you ogaya dia ubehu because na no kasa ene ne nyumto ene ne actions ya wo ye no e di kire no ubu ni se we nyame nipa apostle wo hwe ne ekoso a wo de mame wo hwe ne ekoso a wo se eye asofo papa krampo no wo mu dwumedi a wo mu di no
enkoye enye accurate esan say say aye edifo ni be a fake as a fake ne donate country no than say papa no edumedie ne koso who say John 3:19 papa Yesu kan say woman me atemu ni say han abewi ase na so nipa dosum esene han if say woman nyuma eye bone hwe nipa die ye ni wiase no amanfo ye ni suma ase no yi suma de no bebre nipa da kra bi ene timi eye kronkron ma wurade eboten abrabo di amemra so eye di yankopon pe kakra bi nipa ni na ye wiase ko asori bebre wiase asori entenya asofo papa no omu nya omadwuma ye amache say bonsam na me kan say adwuma no wo ye ni a wo sika sa wo na fem ana bezuzo ahunya de ani ade no emma sa ma ho na omu ne ani say wo ye na wiase de obi apɛ o wiase sesei sika kwan obaba so be sika nko ne hia no kani me kan say me nkyerɛw ye si so no 60s 70s wo ni obi bi e fa sika duro to bo ode no faase ode ne ba ode ne yire ana ode mu so ni bi odo no no ode na kokko diska na bons konvo no ana odiriye vo no na okunu ode na yes ritual sunsumu na okunu odi oba kono na busia ni de odo no na owu afia ni sika no ba ti yese o asome so akwaji sika duro de sika na sika duro ondi bi da sa sika duro no na se wote ene na advance abakawa ni se omu dia sakawa no kwa da omu do mu wiase ene omu ye sakawa sika duro no pa no asofo bebre ni pa bi ene babro ene atoso Yesu Kristo din ene oba ye sofo na sika duro no akoje apa se wiase yehu ankasa wiase ni ehu ni wazo ni pa no ni na kunum ni tirim uri ya se asofo woska wo ye sencherani wo ya wonwade papa ye yuzu aka che so on baba ye anwonwade ni sencherani akesi odi adanda ni pa bebre ana unje zasem no apostle ebi no eyade a eda ho say because of money ena sikanti nipa nkan kure sikanti nipa enye de tere sikanti enipa de sani enye de eso onyankopon ni wuko wiase boma ya government ni amba ni empanifu atizo sikanti no kwen koso parliament sikanti no kwen koso NPP abem sikanti no kwen koso NDC abem I'm telling you that you just see aye kase obi tun ko bi accounts wo England Germany Spain America Ghana ho chiri ya na yakopa bosia ba broni ni tuwana Ghana ni amba be account dollar account pound account ewo brochi ho euro account no bie no di Ghana sika koto ho na interest ba ho ma no kakra bi no di ato bank wo Ghana ha odi yetuto bidibidie ni zina nkasa ni nyire ngwabu chire enti ya konvo na ye sika na eyi se ne power na egbe na diabeticals na odifo we de megina akonya isuro bisa me de odifo apostle Fachami megina akonya isuro bisa asofo edifo woni pe bi anyame afre no ne buta yankasankasa ne dentisi ade ya yehu ye bepesi ye behu se nyame afre se odifo se wosofo udwumedi yankasankasa ne den Matthew 28 tiayi utie mitio pa apostle ena hefo so mesremu a mo mbre kakra na yemfa nkanse moyi Matthew 28 verse 18 to 20 papa Yesu wo ya wo sore ye no asemo de tuo sianfo na animu ni na ministry sin no na sianfo bi ma kono esimu ko Galilea bipa Yesu kire won no so na ohuru no okoto sore na
yesu ba be ka kyerɛ wo sɛ wode wɔsoro ne asase so etumi nyinaa ama me enti mo nkonkoye amanaman nyinaa masuafo na mo mo su enhye agya oba ene nkonkunu di mu na mo nkyerɛkyerɛ wɔn sɛ oni de ma hyɛ mu nyinaa so na hwɛ menim wɔ hɔ ɛna nyinaa ɛde kwa kosi wiase wieye yesu owu yɔsɔre no ɔde nkrama asɔfo ayi so abɔfo sɛ mary beba ha mo nka kyerɛ ma ne sɛ mo nkɔ frɛ masuafo no mo hyia mi galilei people no so na hɔ no mbehu me ampa wɔm to yesu ɛne yesu ka kyerɛ mo sɛ mo nkɔ wiase nkɔ ka sɛmpa nkyɛ abɔdie nyina na de obɛgye de mo no so nkyɛ agya ɔba no nkonkodim na mo nkyerɛkyerɛ nipa no so the me Christ must mu nyina ɛne asɛmpa kan ɛne the most important so wo bia wo di wo yɛ bia ni o nkyerɛkyerɛ ɛne family nipa no ɛntinka ɛbɛ yɛ kyerɛ nipa nkwaje kwan anka be yi anka osofo pan de obutaye ane esesi woni so pan ne kyese wudi nyame asem no spread kwasa wo chefuda yes yeah tezi ya enta bi o ye mi won drink kyese wudi enu ane se asem no anopa na bon de ro ewia na bon de na esi den so wo ya esi den na afi de ayese ne enyomanias adane sa uze ye tezi de ye nyina se nyame asem Maybe the Yamiasum the you one. It will be on my wood here, and I will say him. Or from Waba. If you make Kenyan Sassam, if you make and Quasiasem. We go over to the matem. Say I didn't make us. Or say comment to me, no crack. Papa. The brave come about, you make up the anya and the answer butter. What do you say? If you saw what the audience say, make sure any pan. I'm gonna Yakuba said, obey so. No, you won't be born. So say the people be free money no aye no kronkron chese enye bebi abeda enye ne awubedi enye yankwa sorry dem yankwa sorry ni yesu ni nkwa sorry enkope sika enkope ahunyade enkope aware enkope adwuma wudiri na kwa enu ye secondary matter enu ye bonus na mutaya wodi kwa sorry ni say okope nkwan enu ye de kwa sorry. If Matthew says 33, so but Jesus say, more you hear Osura Himie, and the train no canning. What did you hear me? At the Adomo. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything shall be added unto you. He said, Yamia requires, and that's a little inquiry calling Yamia requires. Business beer. Pressure. What we have you someone who said you were and yet. Asomo mebre omu said you omu no enye ni sika no hwe awunya de no hwe wo ba ko sofo bi fie sisia ka se gu efie ho no aburu 20 na apostle wonimu na wo yei wonimu sai ensunsu aso bi eni we wo ma wom se wonimu no kre na wetu je se weni tesi ade foforo so abone pa na wudi in fact bi ambo Proverbs 16:25 how bi ambre wom Proverbs 16:25 Bible say you kwan bi ho a etene woni pani so na wiye no ewuwo kwan woni se de ho ye na ye but later no owuo na obekom so aja say endi se de wi asitie no omonsam no wono so wate asori bebre omonsam dia 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 wose ono wo ko transfer dem e no de no ho kire se woni onyankopon bon sama mo transfer dem ne asori bebre mu ne e de no kire se woni nyankopon bible no wo mu no ma kotu a kire ono na wo asori be na aboko ma bo hu bon sama ote wo say that on your spirit omonsam your spirit e ni nyankopon so your spirit edi enti na okase bible okase obonsam ode no kire se ote aso dem se oni onyankopon chese enkyere eni niye esuli ban ye koso ananso da bebre mu kwa no ewiase no mboko no mbone ye bu ye pa apostle okra na meba ha se ni ade ya koye na wo ka won sam si fa no na osofo bia ana onipa bi o calling bia na ese wote asori ana eduma no na koye asori na ma eye the original purpose no e deviate onse asori tie enye bone na wo ti asori no
e Nyankopon asafo e nokore e na wudi ma members no wo kire wo mo kronkron ye ne tenene kwan ye mfa so onyame ahede e na wo kire wo so obi antimi ni so ana wo ga 1 Corinthians 7:19 na o say mo mo to nya hwe tweti twanso nya hwe na mo Nyankopon ahede so die e ne hia asore ye konya bibia nya hwe na mo ya ahede so die ne hia eni wo ti asore no enya nwa na mo nyame ahede no enya o che ni pansi ni so ana na so phobia na eso ti asore odi phobia na eso ti asore odi nyame afren bia na eso ti asore na ebi mu betumi atutu kwa ye omunjuma se na eso mu asem na enwe ni pa nyina na ti asore 1 Corinthians 12:14 aduma chede Nyankopon acha ma obi obi ho a onye osofo enso ohuna ne o da yeso o nkomse o ayaresa aduma chede ewo 1 Corinthians 12:14 so Ephesians 4:11-12 no say onyame asafo no obia asore no ba o mabinum ye adifo asomafo asempakafo achechefo ene ahwehwo eti asore mu no sa positions we nyina abeba se ebem ni otofo ne bebia onu nko ne nkom hye ni kire wadi asore no tarelias bibia ye onu nko a ne sa ne ye no eni ba buru musa eti mi piefi eye obiemu yes what can Joel 2:28 was in na e chire mu no me hwie me ho mu bi agu hu na mu nyina so na binum ebe hye nkom ebinum benya ni so ade hu ebinum be so adaye wodi ase ani aduma chani ahodo obi ne ye nyem to nokre obi ne ye ediye obi ne ye obese oma obi okọ Nyankopon seda emesika ba ne nsem senya obetumi dia senya be ya obetumi dia boa asafo no wo za asafo bia ehia mesika ese sika nso bem ama epusi ama dwumade na tumi akoso obi ne ye sa abonu kai chapter 12 1 Corinthians any 14 na ubo huru ni nyina nyame ya chere ni nyina enyenzo fo nko a ene ese oti asore na oti asore na onu nko na esa so ye bibia wo dabi ele nyo so phobia na ti asore dabi so bu ho a wo ye odivuo de omu nti asore adivuo nche da nti asore wo me wo asore wo asore eti nyame yi bi kirewa wo aka no asore ni abo ho mpai papa na eba awurade yi kirewa na gwa se papa na ye den ebem se boni ni na eba asore mu a na Onyankopon ya bom mpai no apagu ni ekwe nim te difo kra di anka wo mo yesa eye asore tie ni kra nka nya dabi kan wo mo like kra wo tie asore osomafo sempakani no checheni no hwefo yes we have to be apostle na dwuma ne se ko kansempa o kansempa ne nipa sakra no mo bas asore na no o kire o eti apostle bia ye evangelist eye bible teacher Paul wo mo dwuma be ye no Peter no mo dwuma titi o mo ye no na che se difo na nkasa dodo na nyom lai mu kra no omu ji dabi say ne sika penny ani bre no ne yakase 70 fame eni wa jiji nkofo ebody din nation prophet constituency prophet ne mu ne akra prophet ne ade ena ye omu de fake fans dodo na omu ji eno na che se boost omu mora omu ya ne mo ni uza omu pe on kan ko bia chen pa nya adwuma na kwan nyame fa so se ye adwuma nya no mo ye omo anka se ye omo adwuma edi accepta your friend say says them quote here antana we be ye ya o kan say o kwa wa nkofo bi de o ma den kira ba betu dwenti na mame mboboso Acts chapter 6 no me ga ya na se me ntwen boboso ma etiefo na enanu mu esuawo no edoso no hu ba hilafo animu etia hibufo no se obu won nigu ono akurafo so na edumi enu no frɛ esuafukuo no bai no kan se emfata se ebeja Nyankopɔn asem akosom apono so enti mu nti anuanom
mompe mumu merema nso a wodi mpa honhom konkron ani nyansa ashe wo ma na yemfa wo munsi adwuma yi so yemfa wo si adwuma yi so no adwuma yi na okan no uka English version na wo si this business nyankopo adwuma yi business nyankopo business. Okay, teacher say wo ye ni business ko say akeka ko aye say business na me chere dey say wo ye okay wo ni asem ni city benya wo personal business a wo di benya wo dabi sofidie enye akunya de na so yango bo no wo ye ni dwuma no oni so wo yire e wo ma wo ya say wo benya dan edu turatum edu ba bia e so nya edan na na wo yire no ma tenem na bi say wo rent dan anase wa obesi dan atrem odi asiye usi dan atrem a eye abese gba oye nyame hwa se onya ka na de ye oduma woni ko ba bibia na ko program bi wa uko bi wa uko se onya ka na se onya evangelism ka bi so a odi infidie begum machines e ko cancer mpa nyame metimi di nyina wo de ma na nya na odi befa yes enye wo japade asori nyenya enye ni pa japade asori me kachira ote ene mercy asori bia enye ni pa japade asori bia enye Nyankopon asafo eti oso na ndi Nyankopon kwa no so na obi ya adwuma no na so ne asomwo dinfo ne nsopeka mo bebe wo di asori aye wo man kasa property dio mo pa no mo ye babu ni so ndisa Peter mom ja okoi Paul mu ja okoi asafunu da so wo sa na atrain wi ase nyina na bo nsam mu ne wo de aba fam sabo nsam ko fo ne ya ni birefo anya du fu pefo apostle say de ne ekoso wo ministry mu de anu ohye ye ka se ye bobu wa ye nwie ene eye asofo ne kra ne ye om ye nti no ama eye de mbofra ide asofo young pastors om training na nso a wo mo hye wo masene so na se nukredi enkoso wo bebia se di odi akiri osua di odi kai enante e do master no suba na omu no anu na wo so de benante sana de netie e di so bi go see ma driving fitter and I said tailoring seamstress ni mo ni ade wo master no nsa no na odi ye adwuma no so usie adwuma no a wo hwe o master no nsa no edi uri adwuma no how o master drive how o master power there how o master eye fitter o tutu na de ni ade no the same thing na be pick idiako you can't change it because who is you know it is Paul can 1 Corinthians chapter 11 verse 1 was mo hwe ni sua me say de me so hwe Kristo isua no so ye hwe ni pesia edi wo say ni ba na wo sua no wonam kwantene na eso wo atomu ni na da mu no nam a wo be sua ato ni na da ni kompompo na de be yedwuma no wo fi aso mu kwa sa pepe na wo kwakoye because o ma sa na sam no kwan no nam so no enye na wo sua apostle say de aye hu chere se ganafo aye konfi omo kasa dudu na se tempo video bi a chere se beje training wo man mu ana chere se ye wo sofo ni mpon chere se ganafo nim so sofo we de wo dimu resurrection pastor awon nso se mo de betu dwa se wo wona se na se wudiye na ujaya sori no se wo wona se se chese enipa bia bie ma won e wona se na wo free na safu ni mu a wo beje ni na no krampo e ma nsem we beto dwa se asofo ni bie difo ni bie fake no ebi mu nso kra twen akofa wo se we nyina kire se fake ni doso ududie o se se de wo ka kokubu nsam e ko kan se mu ya wo se wo ye obunsam ni penti ana wo ye konfonti adenti no akoka tude wonze ohu sam den no kra na me se de ohu no ka me ye nyina ye nitia yete yehu na se we dia osofo yi dia circulate se o ji se anka we me so fo no onye Nyankopon sofo won firi Nyankopon ba ku sei wo ya bonsam na asoma no edi bonsam no soma na di fo no na sofo a wiase ahunya de no mo hwehwe edi o kasa asam de atu tirim am wo suro odi hu na to so
Now, obi aba sorry. Why you juma? Memua. No correct. Why you juma? Anyone sika. Obe wari. Ena ni sika odi ye business no customer. Wodi asori the man nya yenti. Wo na wo man nya yenti. Oja asori ne dia. Obe ji sa ni mani nyina. Abi ni nsem. Esa Yesu be ye. Sa na Peter ne Paul no so e be ye. Oh, ni be kan se ma o so hu se. Sa di pa na se no wa kan no. Onyanya minipa. Ya minipa nka sasa. Odifo. Apostle. Okay, o de customer. Matthew 15:14. Ti asem ye papa Yesu kan. Sa di fo atufo no. O se, munya wo ye nifrafo a wo che nifrafo kwan. Na se, wo nifra ni che, nifra ni kwan a, wo mu nyina akotam nam. About to me debate ebe twemu because na ya dia e circulate a sama dodo na confirm na ye koku bunsam dia beto dwana me nuanom a chese on be kan ye o ma fom sam anto dwo be Japan so ye mre no enya ye be ba ma me mboboso emfa na wom ye Rosa David o say if he is of the devil he is a deceiver who gave a fetish priest the right to judge men of God. It shouldn't be justified, but rebuke. Let's act like Christ. Opacha say, "Eye koku bonsamwa wa okaseti asofo na oni hu kwan bia say say wo kasa che asofo ese rebuke eye ne ye ne suban na che say oye no na ebi nso say eye DKM opare o say I don't think Kweku is judging them but he's rather telling us the truth. Ono to say no sempa no dia betu ja se ne udi kan won say mo no and Antonia ono to say it's true what this is saying pastors are the evil brofo tiefo we dey me I mean to me nchira simple because me to me and kind brofo no in share dance so sa and adike mo Paris babie mo say apostle is right pan give them Opacha say you are right so we should give them to apostle nyame enshira ne sama we a pensem mo ede amaye ohima efia music cause good morning and Osman or say Bonsam is a fetish priest but he is telling the truth on to say kwaku Bonsam no even though say on we choose ne kwan de dan so ne waka no no kre and it for nyame hwam say modi madwenche na aba betuja mami see last ones no so na ye fancy Rosa David I say DKM it depends on you definition of truth if it is lying with the word of God then that man is just deceiving and accused. So to say, kwaku bonsam o deceive and afin so accuse a defo na so for say na be ya wo be bro mase na che say ebi be brother ni omani dia akọ baby e so mo de hwe ono so na dwen kira wo dia betu dwa no DK mo pare say Rosa are talking about Apostle and Kweku ono so say brofo ni they told be ya na enken sisa ni enken sisa Apostle me so me kira se DK mo to pare me self I don't trust that Kweku man he Satan itself brofo obi say ni okan here na abdo musi abetira se English please ono so say ono so pe brofo teacher say brofo ni etimi kan na pem na abro ye mo ekikabo mu ewo ase ona post ni name no comment back na pese ejira so na NDC wo bi comment oda betu dwa say eye kwaku bonsam no oye confused bosomusin sumuni chese oye papa na nkasa kwaku bonsam oye confused na wono na enya no won say that chibi kwaku bonsam ebeba be ye wo sofo Messi abazo ya wi sha bibiri abazo oni hwe benfo se oba nkwa nye da yentimi nka nemum enkyera ntiri mu dia yetimi kan ana wonte sa asem no correct eni yentimi kan se mi a chache ni nyina ne se enokwa de obi atimi ka bi kwaku bonsam I don't support him say oye fetish please enye Tengo man mesino nyango bodi odidi kai wo se enye nyame fufuro enka me ho tema ni bonsam chi odi ase kwaku bonsam de owo mu no enye na so no kura no otimi ka bi abasto ye many continue me question e beto odwa se kwaku bonsam no we confused obetumi aye osofo da chi bi no abone tofana he can be because Christ was say oba de bone ye for oba wa matini ne for oba
nipa oyare o hia yaresa because ni ka se nyina che so wogidie wonyame mu onipa oyare e no hia yaresa na de wonyare no o hia yaresa o hia yaresa fo eto obefra atrenefo si ensakra ya adbonefo si ensakra ya dwene na nya atrenefo eto obia ye di boni ni wo wiase ye ba wo ye ni na ne ye nkoda brem di ba nyina boni ase ye ma emoja no wo papa no ma mi hia emoja no nyina boni wo ene ye de wo ye nyina to we du ba bi na so bi ye konvo obi edi motia na ye duma obi ye amuroba obi ye wei no ye enye wama na bubu betuma jino totally the apostle say na we see akama ye hu say nyame betumi agye na wo de eya final words bi apesa di to dwama eya edifo no mu bi ti memufo ni bi ni ye mpanifo nya na abone tofa na de atodwa me da say mercy on say ewiase awu mu no ewiase ayu nipa mpen kure ye me senga na fo say mo mi hwehwe no kure no na no kwafo ni nyame beji won ani atene ne info so na ediwo atorofo no nipa no ono ane kan ye de obi wa no aka no eno na wo ye enti de enye ni ade ni nyina no awurade nyankopon ohu o momobo o mo edi atoro hye nkontompo ni ade edi mo nsamo che no adi aduro tumi bi every mo nsamo no mo de ye asore atwe dom bebire no mo ni pesika ani ahonyade no mesrew wo mo onsakra ya dwene onyankopon ehu sankrofo ni nyina mobo no on sisa wo musu anu mo ban na asofo de yendi no kwa mompaye ema oman no yemfa nyankopon asem ene ne mra ne hihye entra saasi so eba ne sa oman Ghana ebetum pon ansumje ebe yedea ne wiase wie ne duru ho a ne Kristo oba abebu na ten ne de openo de oye de openo no agye no no de ne ko medawase Ghana fo yami hia obia me number nie 0544 262614 0544 262614 and 02070200011 02070200011 Ghana for me dem say onyankopon aso dwe nkan o man o Yesu Kristo di mu amen etiefo ye ne apostle ajuman prempe ena etwetwe eye enkomo yi na ninsemo a chese ne tofa ni na ne se asofo ne de omudos na so nye ni nira na nyame afre wom ti wo a wo hwe ya chese discussion yi bi beto wa apo no so no ma weni nda what se aboa owo na afre so adwenkyira wo efa won no bomode ajato comment section wo efa ma me afre subscribe to too much HFD kase se na edi dwumedie bi atomo a amunumu wana na wonso se tumi akabi no wetumi akire wadwen na da ne da wo bo ho modern like share edi promote channel we anything so munyi aba mercy cow na me dinkita won ye besomo aha na me ma me kwan na me di mo esi na before me di me nsem besi kwakwa e wonjume ko a wo so ya sen mama Juliet Ventures oba se wo kitchen be ye nika na won kwasrese ade ma chese ye mbu anim ti ade a bomoje fun mama Juliet na ma no be bua ma wo fie ni wo kitchen aye lovely have a loan master ma ye loan within 24 hours ni yan so ya government worker now for the ability obebua ama when you urgent money for urgent project bomoje form number e wo asio na mo rate so the artist credit form say cool wait for me di mu besi anyame ya aduma ye besan ehia bie makramu major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe a na wo benya ne yama papa
a wope ahwe nyame shira Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is 𝑩urn. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability worth